Sawubona Nkosazana konjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma no champion lana iswede limnyama. Ngisuka eMafiki. Ngibonile mosibhalela manodaba lwakho ukuthi lishubile kakhulu amanyala nje ngingakaze ngilawa ngawezwa ebaliswa. Manje sitheke masike sisozwa nje udaba usibekele lona liphelele ngokuthi enqampu lapha yana. Bengizothi uzichaze ke kubabukeli. Kodwa ngenxa yokuthi phela sikufihlele kona ukuthi ngingazi ukuthi ubani lishubile phela lo daba. Ngizothi nje uvana ubabekele sona sinjalo istory ukuthi manyala mani la washayisana nawo. Uthi kwenze njani siswa Mkhosibeke? Okay. Besiceda ukubhala nabangani bami ne. So kunalabo bafana labo engibaziyo. Okay, bengazi uyi1 then wathini besenza iPens down. Then wathi ngize nabangani bami abayi7. Then mina ngakhona ukuthi ngihlanganise abayi2 ngabayi3 ngami. Okay, sibe sahamba saya Mall of the South. Mesifika lapha yana safika sahlala. Okay, basithengela ukudla vele labafana laba. Mebayiceda ke bathini sihambe sela bahlala khona. Saya mesifika then okay bala bathenga utshwala bekuningi like bekumnandi lapha yana like nathi sadidwa izinto zomhlaba. Mesiceda vele ke saphuza sadakwa basithelela nje izinto ezingekho right. Ngingangenanga ke emlomeni uthe umngani lo wayithe organizer abangani nibe bawu7 so wathola 2 nababa yi3 manje baphathe kanjani phela mengabe nifika ni3 ekubeni bebelindele ukuthi nizeni bayi7? Yo angazi but I think maybe baphatheka kabi. Azange akhulume nawe lo wayikuthintile kwakuyena wayithi organizer? No ngibuza ukuthi bakuphi laba abanye ngamtsho ukuthi mina ngikhonile ukuthi ngihlanganise abayi2 3 ngami. So mabe yonithengela ukudla nise Mall of the South babe boyi7 lapho kanye kwakuze nje iqaqobana? Abe bayi7. Alright. Bosala itshwaleni ukuthi bathenga utshwala obuningi. Niphuzelaphi nje kuba ni kuthengwela ubutshwala obuningi? Sile saphuzela eVal. Alright. Endlini yalo bekubizile. Endlini yakhe. Alright. So nje kwakunjani nje lapho kwakusibekeni manifika endlini kwenzakalani senidlilo kanye nafike nenza nebrayi endlini? No sile safika lapha yana kwaba nebrayi bathenga utshwala kwaqala nje yazi izinto like bekukumnandi. Safika amapipe abangani bambona bazibhemela izolo. So sile saphuza utshwala ngaleso sikhathi leso saphuza sadakwa like bale basifakela ilento kunento abayifakile etshwaleni bethu because lesamangala singasazizwa like emzimbeni as usual. Izinto like boma silver bullet nyana. Ngicabanga kanjalo because like bengasayizizwa kahle emzimbeni wami. Sile saziphuza lezi zinto lezi. Beceda samangala balala nathi labo baba laba like boy7. Mawutho babi make kanti bebebadala kunina? Bebebadala kithi. Bebayi7 ezingishilo. Balala nathi like balala boy7 and thina besi3. Balala nathi balala like awustroweli picture ke mabelala nani bani approach kanjani ukuze gcine sekulalwa ngaphela ukuze kulalwe kumele kube khona inkulumo othizeni ukuthi hey man sisacela nike nesihlephulele lento esingenayo banilanda nje kanjani? Yo ukhuluma iqiniso thina besidakwe lento esidakiwe so nje siphapha mekuseni balapha kwethu sikhululile like yo balale nathi nje without imvume yethu. Manivuka ekseni banqono nenqono. Singcono sonke. And manje mesithi sithatha safuna ukuhamba nabo basithumela like ama video wethu bebathathe nama video yabo into ezinjalo mesithi safuna ukuhamba nabo basisusa ngaka ukuthi bazozithumela ku social media into ezinjalo. Maske siqale la ke ebusuku kuphuziwe kwabamnandi mase kumnandi bazihlephulela emakhekheneni manje wena usakhumbula kancane kwenzakalana ebusuku? Angisakhumbuli like bengidakiwe so nje ngiphaphamese ekseni mengithi nangu umuntu ulapha phambi kwami like besigcwele nje eroomini eli1 so basithatha ama video. Banibukise ivideo bayithathini? Basibukise ivideo bayithathile bathi if asihambi nabo bazochubeka bazoyiposta kulento and mesihamba manje sesihamba nabo ngenkani because sesaba le video le bayiphethe 14. Kwenzakalani kule video? Salala nabo yabo into ezinjalo. Basitshengisa ukuthi besenzani eziphi style into ezinjalo. Wena bakwenza sesiphi style?
Phela manje soyasixoxela indawo okay engathi uyesaba ukuyibeka le ndaba kodwa nje banenzisa nje into ezamanyala bekwamanyala kakhulu zonke lezi zinto lemikhuba eyenziwayo nje banenzisa yonke and into ebuhlungu ukuthi besi3 wena bebayi7 balala nathi mabenivezela le video le uyabona nje boyi7 beloke bengena kuwe bonke bebangena baphinde bangene kumngani wakho omunye futhi kanjalo Nkosi yami iminyaka mingapi inkosazana ku una 18 yenzeke nini vele lento nge10 zika April askisa vele bozovela imikhuba uyenza okanye beqala ukwenza umkhuba hayi bengiqala ukuyenza umkhuba sengisho ukuthi bosase virgin mabe kwenza lento okanye bosovela so bosongasayilona bosojwayela yebo alright ke mamas so ungacebisa uthini ke kulabo sisabancane nababathanda izinto abantu mabe invitewe bagijime kanti manje sebezobhaqa benziwa amanyana into engayisho ukuthini banga like i-peer pressure cala abangani sometimes iba basilahlekisayo and nabo labo bathanda ukuthatha advantage abantwana ukuthini lona yazi ukuthi bengamthengeni into so uzomana abo ajambe so bafethu ngicela nizigadeni nibe careful ngiyabonga okay uthe labantu basaloke beni blackmailer namanje bafuna ukuhamba nani bayonenza lento baphinde banenza kangaphi futhi kayi3 manje usazaphinda futhi cha ngeke ngiphinde njengoba uzela uzofuna usiza ukwenzela ukuthi bayeke lento abayenzayo ngifuna bayistophe lento abayenzayo ngoba like asakhona ukuhamba free mesithi sifuna ukuzela endaweni zethu naba bayachamuka basitshela ukuthi bona bazihamba nathi into ezinjani alright sisake sizama indlela ukuthi sihlangane nabo labo baba bazoboshwa ke futhi ngwaphela lento abayenza abanrape bazoboshwa labo baba kodwa sazama indlela ukuthi sihlangane nabo sikwazi ukuthi lo mkhuba soususe ungaphindi uqhubeke sizazama nokubabopha irape le masibonge ke nkosazana babuke niyazwela musana ukuthanda utshwala kobaba uyasho usisi udo baba musana ukuthanda utshwala obaba mabeni invite alani kwabazazithathela la emakhekeni phela danko